Tatingwa jwale re gogohanya puo le monghadi Mokhothu Makhalanyane Mosotho motle re qoqa ka yona taba yela ya tumellano eo mmuso wa Lesotho o neng o lohotha ho kena ho yona ya dilemo tse 99 ke dilemo tse habang lekgolo. Re bua tjena Mosotho motle ho se hona le taba e ke tshwere mona Ntate Makhalanyane re a amohela pitsalatsong ya mo Afrika. Ke tshwere tokomane mona e bonahalang e le ya lekala la kgwebo Lesotho mona e hananang le ditaba tsena tseo e saleng re qoqa ka tsona. Muso o lohotha hore o ke o bulele kgwebo ya Switzerland kwana kgwebo Lesotho mona e sa lefe lekgetho. Ha ke sheba Ntate tokomane ena mmuso o hanana le taba tsena. O hanana le tsona hobane le se di ile la di khwefela kapa ho thwe mo Ntate Makhalanyane. Okay. Hona le tokomane tse di ka fala ka bohlokwa tabeng ena. Ke tokomane ene e bitswang feasibility study. Dithuto bo etellang pele ho ya le ho tlo tsepamisa maikutlo a rona taba ena e ka tswela pele, mme e na le dikgothaletso tse 30 a motso mong. Tokomane ena e entswe ka selemo sa 2018. Mme tokomane ena ke ya bohlokwa haholo, mme eo e re ha o sheba tokomane ya bobedi e leng ena ne re itsang policy kapa tsamaiso ya hore na taba ena na ya special economic zones e ka tsamaiswa jwang. Tokomane tsena tse pedi di tlamehile ho latelwa ke tokomane ya boraro eo e ne tla ho bua mona bua ho yona, e leng tokomane e tla e bitswa Lesotho Special Economic Zones Act, le ja hola ile tla bitswa Act 2024. Ya le ne le yona e tla o le yona e ne re tla ka tobana le yona jwale ka hona jwale re le parlamente ya le re tsome dipoto mo kwena ha re tsaba tokomane tsena le tokomane tsa Afrika Borwa yona e entse taba ena ka selemo sa 2015 ya Botswana ya etsa ka 2015 mme ya Swaziland kapa e Swaziland ya etsa ka selemo sa 2018 mme ka shebile nabo ya Kenya ka shebile ya bo naho yane ya China wona e etsa ka selemo sa 2018 makgolo a robong le mashome a robedi tjhelete mo India di tse pelenyana go mo mme ke shebile le hona ke tse atlehileng tse ntseng taba tsena yana India la education kapa ila hloleha ba ba ithuela ba itsa bitswang development enterprise hub. Jwale ena ya Lesotho pele ha re sheba tokomane ena ya boithuti e le ka naha ya Afrika Borwa e se e entse taba ena e tla etsa hore e mpe hafella maikutlo istane bono ba Afrika Borwa go botse go thusa Lesotho le ke go kweta ba bona mo ileng ha teng. Jwale re ne re ha tala e twa e se re mashume a robonga metjero bonga dilemo re shaba dinaha tse ding na ya a so fine yona fela e tsa sala di mo tsele shome re shebe hore na taba ena e tsamaya le mane mo re buang ka lekgetho, mme o be ka morao e hona lekgetho le e be kana le hore batho ba le ba bonyane ha ne re ba ska ba patala letho ba tlalelle ho patala ba sebedisa lentswe le fandate ba tlalelle ho lefa moko tse 50 ka mantswe a mang tsa senoko se mona se bitswang e le income tax kapo yeno ya 15% ile ba qale ba etsa jwang jwale e ding le e shebe hape hape ka mantswe a mang le se le fela molebe ho ya taba tseno tsa di-tax tsena jwale ena bona le ntho sa haholo
ka yena taba eno 75% kapa 75% ke ba enka ya bobedi le ntshosa ke ya gore ke sa bone gore na jwale private sector ya lesotho kapa dikgwebo tsena tsa lesotho tse ikemetseng Ntate tsena kae haka empa e le tsona tse re batla gore se di hodise moruo wa rona o tlo dule go tsona gobane ha o sheba tokomane e bitswang NSDP2 kapa NSDP2 extended e bontsha gore mesebetsi e tla ahuwa bona ho hlahiswa ke dikgwebo tse ikemetseng empa tokomane ena ya bohlokwa e tlo nka taba tsohle tsa dikgwebo lesothong ha e sa hlahise ditaba tseo hakalo ya o bolella mokwena ehlile tlapa ya phella ka dikgwebo tse ikemetseng ka tsela eo puso e sa be di sheba ka teng le taba ena mokwena e ne re tshosa hape e fihla ntho e bitswang go haha setsi se bitswang authority e tlabe e etsa regulation tse kapa e tlabe e etsa gore na go etsuwe go ka etsuwa ha o kala o so fa dintho tseo ba o fa komponi ya melata nna ke utlwa e le gore rekisa ha o etsa jwang go rekisa naha le go beya tsietsing o tseba ditaba tseo tse rekisang gopola mokwena ntho ena ya gold e bolela gore batho bana ba tla ba nkile taba tsa teng ba nkile taba tsa di-fam ba nkile taba tsa di-rashwa ba nkile ditaba tsa bohahlaudi fela ga gore batho ba tlo laola ditaba tseo motho a kenang a kene ka bona a batlang go etsang a etsa ka bona dikwena ka dilemo tse telele ka dipehelo tse hodimo kana jwale e nngwe e le ena ya lefatshe ya gore ba tle ba fumane gore ba nke ntse bitswang the land kapa lefatshe ga ba fihla moo re ba kgona go le fumana ka tsela e leng ya mahala mo e bang go sebetsa difeme dishome tseno le tsona kapo dishome tse go fumana gore ga ba patale rente kapo tšhelete ena e lefuwang kgwedi le kgwedi ka le nna ke bona e nyeteleditse ka tsela e ntshosang e ne o tshositse le wena taba ena yona Ntate gore na re ka hodisa moruo jwang empa ke re motswedi nna ke shebile dinaheng tsena tse di hitile tokomane tsa ona ke bona e fapane gona monana e tlile ne re ithekisa ka tsela ena o no tsamauwa ka ena mme ka nnete ehlile mokenetlhe ke hanana le yona tlasa maemo a ke hanana le yona ka matla otlhe le ayo ke le mane e ne ka ya parlamenteng ne ke ka ba karolo ya yona ne ke tla thibela ka matla otlhe di tsitsimetse ba bang gore ba e thibele empa ha e ka lokiswa hantle ya tseba gore ka morago mona utlweng wa tseba lengolong la bebele la makana a bobedi kgaolo ya 20 temana ya 19 ke tshepa go ke yona go na le mo e buang ka morena ya bitsang ke ya tsana re ntshena ke a etsa ba moprofeta go tsile monna nako e tla batho bana ba tla se ka ka tsohle tsana ha ina ha o tsohle tse ka ha go ntwele ha o bane jale ha o ka ba ba bontsha bogolo ba modimo wa bontshitse maruo a ha a ba ga bonyane tla etsa la se ke le tso o kana ke ba di bo boja ya le ke ja siela ba tla morao bo madimase empa re ntse re shebile ka tlamehile re mothibiya le motswedi o re dinaga tse ding di la tsa kena boithutong ba dilemo tse 10 jalo jwale Lesotho a re tloa fela re se reng ka dilemo tse 100 na o tsho jalo tse di bile di re ga nakonyana fela puso e ka e sheba ya ga e sa kgotsofala mo ya tlosa taba e ya ga e tlosa taba empa jalo gona se di tsama ka dilemo tse 100 ka ofela Ntate yanda ke ditaba tsena tseo nna ke re ka nnete ehlile ke kgahlano le tsona gore e be o ka fetiswa ntho jalo jale gagolo ga e tsena ka ga ntho e tswang politikamai ne re nane ke ntho ba ka etsang kwana ga ba etsang ntho tumellano ba etsa ba tumellano ene e tla ba tsena e seng o ikenya ka ntho e tswang polisi ke ntho e goreng ga o sana motho e mongata ke ntle le Ntate se le bosa botsebo ha o se kentse motho jalo o tsentse ka ga go ya re tsamaya molao jalo se re ipatise le taba yena na ya motho ena fela ha ya tsamaya e be target mme motho e mong le mong ha o bua ka ntho a tsa go tsamaya a ikitse se bone jalo ntho tsa tsa motho ke ile ka o kamela ka dilemo tse ka bang lesome komiti e bitswang tender panel mo ne ke sebetsa teng e le gona ke sebetsa gona Muso mona ke ntho ya o ha kala go etsa se o bona gore ebile le bona le ebile o bona gore ke mo ntse batho bohle ba fumana monyetla jale e be
na e ka emela tshebetsong public scrutiny. Public scrutiny ko gore na ha mo Africa e ka e botsa dipotso, ha seyalemoya se se ka e botsa, ha di-NGO kapo mekgatlo e kene tse ka e botsa dipotso, ha maparamente a mang e na mohanyetse kapo se a ka e botsa dipotso, na le ka ema hantle le sa panyapana. Ha o ke ha e sa bitse dipelo tse mo se ka ba e fitile. Ntate. Iya ta. Ke ka bokgutshwanyane Ntate Makhalanyane le tokomane na mmuso ra Basotho kona re santsaneng re qoqa re buisana mona ha re so ka re nka qeto ha ke re mona mo re fileng o re file Ntate e ho jalo motho ba itse ke bo mo bona mo le ntse ba kamele hore se ya maikutlo a rona mme ka ha ke tokomane ya bohlokwa haholo ke a setjhaba a motho a itseng hobane ke ntho a matshaba kaofela ke tlo e ama lekgetho la rona kaofela mokwena ho she ena ke na vela pa etsang re bua ka yona mo re bua ka yona le ka motho a tsaba ho bua ka yona. Ntate ya le wonke re a leboha moholo wa ka ke Ntate Mokhothu Makhalanyane Mosotho motle